هدايك حديث الدسك لما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. Din hingado hurihaku din hudaiku mana kiyadama. Abu Huraira radiyallahu anhu ge arihon riwawi kimbe ekale ge farnowi darwi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurviye munafikun ge alamatine ke wahaka dakkana madubu hadane adi wawden vijjana khilaf warne adi amanatin hawal kurvijjana khiyana teriwane. Ehemi mahuriha kudi mismarne dogo heduma wawda khilafuma amana takam khiyana terum fada go sifatakum duru agenti ben inge hudaiku hadith daskallama.